Si toutefois ou nan social media nan mouman la, ou kapab bwe son seul parole kap pale. Se stock. Vi retounen, tout moun a poste de Dogecoin, de SafeMoon, tout moun a poste screenshot pou moutre vale l'ajen ap fe, se la. So, si toutefois ou pou kon investi nan stock, you might feel a little left out. Ok? So, nan video sa, m'ave explike yo ki jan stock travay, ki sa stock e ki jan tou ou kapab investi nan stock. Lè kon sa, ou kapab fe pati konversasyon, va vre? Alright, an ale. Tout zami fami yo, bienveni nan Mindset Gene. Kote ke nan channel sa nan pataje informasyon sou business, sou finance et sou edukasyon. Si se premier fwa pase sou channel la, nou di yon welcome spesyal e ou kapab subscribe debi konyan la pou fe pati kominote sa ki nan bati. Fak mwen di sa ki, donk mwen pa yon financial advisor, mwen jis a pataje eksperyans mwen avek recheche ke mwen fe ansama avek nou. Realite a se ke stock been around for preske 200 an. Ok? Ki donk, pa kite preche ou senti wap jwen nan social media ou bien de moun ka pale de stock. Oui, li gen wak gen an pil bel opotinite nan mouman. But realite a, ap toujou gen bel opotinite an stock. Ok? So li pi important pou pran tan pou kompran li jan wap fe pandan wap gade video sa. En si toutfwa ou investi avik disipline, mbo metou ke wap jwen rezultat pozitif. Pou nou kompran stock, pi bien, an gade ilustrasyon sa. An di m komanse yon nouvo kompany. Epi tou m rive non pou yon kote ken bezon plis l'ajan pou m ede kompany sa grandi. Ou bien pou m devlope yon nouvo prodwi. Kon yam deside vanyon yon pourcentage nan kompany sa, pourcentage sa rele shares, nan yon proses ke le initial public offerings. So nan proses sa, kon yam lase yon pil investor kap gade kompany nan pou eske gen espoir pou yo investi nan kompany sa. Kon yam la yo achete share nan kompany an e yo deside revan li bay publik lan. Ki don, le yon moun kon yam la nan publik lan achete share sa, li vin sanse rele sa ou le stock. Ki don, le yon moun gen stock kon yam la nan kompany lan, li sanse vin gen yon pourcentage nan kompany an ki pou moun sa. E moun sa kon yam la, li fe l'ajan pendant kompany an ap fe l'ajan. Kon sa tou li ka pedi l'ajan, si kompany an pedi l'ajan. Yon lot fason li fe l'ajan, se si kompany an deside pataje profi ki la fe avèk tout moun ki gen stock nan kompany an, ki don proses sa ele dividend. Kon yam ou konen ki sa stock ye. Ok? So mbal pataje 5 diferent fason ansam avèk ou kapab investi nan stock. Premye fason se achete gen stock la pou konte. Sa vle di ou just fè recherche e ou jenon kompany ou remen e pou achete stock lan tan ou ka deside achete Apple, ou ka deside achete Facebook, ou just chwazi gen pa gen. Sa se premye fason. Dezyem fason se index fund. Index fund nan ma pren ti tan pou m'explike l pou m'kapab kompany. Vreman baske de nan lot fason ma mensyone ou preske menm jan. Ma just mensyone ki diferans lan la mwive sou yo. But index fund nan, se tan kou le ou achete li ou achete yon basket. Tan ki wache yon gen kompany, wache yon basket ki deja genyen plizye kalite kompany la dan li. Bagay mda yon konen de index fund, se sa wale diversifikasyon. Sa vle di, si toutfwa gen yon nan kompany sa ou ki nan basket la ki pa performe nan nivou ta sipozi performe an, bien si wap jwen yon lot ka performe pi bien ke l ta sipozi performe. Sa vle di, basket la ap toujou balanse. Ok? Kon sa tou, sin di par exemple, Walmart vreman mal base, men nou gen Amazon ki pat nan basket sa, men Amazon a bien basse, so y ap reti Walmart nan basket lan epi ap remplase l pa Amazon. Ok? Sa ve di basket sa ou toujou genyen kompany ka performe pi bien nan mouman se yo toujou fet si ki fe pati basket sa. Troazem fason se ETF. ETF vle di Exchange Traded Fund. Ok? So ki don ETF lan, li san se preske men bagay avek index fund ke nou sot pale talen. Ki don pi gran diferans lan, se baske index fund lan li men, ou pa ka trade li, ou pa ka vend li, ou bi ou pa ka achete li nan nepot pre nan jounen. Ok? Se le, m kapab di market la ferme, ou kapab achete index fund nan. Men avèk yon ETF, ou kapab deside achete li an nepot mouman nan jounen. Ou kapab fin achete la, avon 30,000 ou deside vend li, ou kapab fe echange sa ou nepot lot deside nan jounen. Katriyem lan se mutual funds. And mutual funds nan, li menm se preske menm jan, se den wou basket ou toujou investi la dan. Ki don, diferans se baske basket mutual fund lan, li san se manage by an actual real person. Ok? Sa wale di goun moun kap manage, mkabab di stock sa yo, ki don, moun sa a fè desisyon jan livle, non sens. Li ka deside la, a monshe, sa va bien performe, apre tirel nan basket la, man meton lot. Ou bien li ka deside tou, li lè pou m vòn
basket sa. So, gon moun ki sanse a manage stock sa on a regular basis. So, ki donk se gran diferans ki gen avèk lot yo. Sengem fason se REIT. REIT lan vle di Real Estate Investment Trust. Ok? So, bon exemple pou kapab komprenn sa li men. Par exemple, si mdi mda vle investi nan real estate, mda vle achon building kelkon, men mba gen ase l'ajan pou m'achetel. Kwen yan la mal kote Jacques, mdi Jacques, mwen chè, mwen nan building la mvle achete, mba gen ase l'ajan, e ki va ale ou ka ban mwen pou nou mette ansam, e pi pou n'achete building la. Jacques d'akor li ban l'ajan, mdi Jacques, ok, map manage building la, map chèche moun pou mwete loue, e pi le moun nan paye, chak lè li paye mwen yan la, map bo an ti pourcentage, nan kob li paye m la. Ok, map kontinye fè sa, map kontinye fè sa, map kontinye fè sa. So ki donk se sa REIT lan ye. Ok, so ki donk ou achete stock nan yon kompany ki sanse achete ngabab di building, ki loué building yo, e bitou lè kon sa yo paye yo sa ou le dividend, ki donk yo paye yo on ti pourcentage nan profi ki fet nan sou building sa ou. Ok, donk jam di 5 fason sa ou, nan lot video m kapab vreman detaye plis, m kapab kompare yo pou ou men pou kapab wè ki es ou panse ki pi bon e pou ou men pou ta investi. Ok? So video sa m bat de fel tro long ki fe m pa bay plis detay sou sa, m de jist vle introdu diferent fason sa yo. M konen genan nou kap di, Jen ou fin te tout pale sa, ki jan pou m investi nan stock? Jen, ki jan pou m komanse jodi an la? Ok, bam di nou, si tout fòm dap komanse, ki jem dabal komanse investi nan stock. Yon nan platform ke m touve ki pi fasil pou yon moun kap komanse komprenn se Robinhood. Ok? Paske gen diferent platform. Gen Robinhood, gen Weibo, gen Charles Schwab, gen Vanguard, gen diferent platform ou kapab investi. Mem touve platform Robinhood lan li pi simple, li pi fasil pou nepot moun sanse komprenn. So m tap download Robinhood, e pi tou m tap investi $5-10, juste investi li nan yon stock ki ou kontan de moun a pale de li ou bien, juste investi. Ok? So, enen demen si evle tou, lem leve mdap cheke, juste pou we ki sa pase $10 sa. Le kon sa ou kapab we, kom si, paske m garantou la pou gonti chanjman kan men, kit li moute, kit li desan pou gonti chanjman. Le kon sa ou kapab we, ki sa ka pase $10 sa, e pou kapab suiv, eseye kompren tou, le ap gade chart lan, ki sa vle di, etc. Just pas son ti tan avèk app lan. Si tout fwa ou ta remen we, m fè yon demonstrasyon sou app Robinhood lan. Just komante di ou ta remen wè demonstrasyon. Lè kon sa m fè demonstrasyon kote ki m espliko ki jan app la travay, ki sa diferent bagay min. Ok? So, mersi. Si toutfwa wò ko like video sa, like li konya la. Waske lò like video a, li supporte channel lan. Li ede video sa paret devan zye plus moun. Lè kon sa pou channel la kapab grandi. So, si wò ko like li pou mwen konya la. E si wò ko subscribe li tou, bon, ba kones ki sa optan. An fè sa konya la, ok? Pou n kapab fè pati kominote sa. Thank you for watching.